तो finally bag ready guys sing tak thalani Shillong so I go to with the kanaka to my sister sang the dar sang sing park Shillong belene no ro Shillong be na musung tong bai ke thana semyang ko mo video no rong bagi na last jara na ta podi to guys Shillong thana to bus be thangmono train no thangmono guys single flight be thalai sinai tang ki je rang ro go tong bula भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी guys sing tau thang tele agar jani airport so I go sok peka Bokar buskang himjak excited himjak thana bagai sing to sekarang Guwahati sthana nai Guwahati hoti aro taxi romi direct thana Shillong so bisingo hafai boarding pass khai ako bai checking ro khai angka tak flight nasing to layo sin flight 11 ta tak baji tongo 10 ta angka 30 minute pore khin sing hamnai angka flight bising hafai ka air hostess buri nai tak yang him to layo Iko bui bakal ajak jatuna okay tak direct malayan Guwahati let's go cabin to door store wondering how to make a play all night looking your way from out of sight thinking I should ask if you're doing alright you weren't easy तो ये रहा गुवाहाटी के सिंसो पे का गुवाहाटी एयरपोर्ट तागरो अंखर लागना कसिन लेगिस बन हाई पे का तागरो हाटे टैक्सी रम गना प्रोमो गाड़ी बो मैक्स बो थांगमानो अब के 300 नांगनो बे सिंग तो 5 जन एक गाड़ी थालायनाय कि लामा लामा बथाक बथानाय इनके अब टैक्सी रिजर्व फैका 3500 नांगथागा टैक्सी रिजर्व खैथानि इनके 3000 कन मानो इनके सिंग तो 5 जन बलारो लोकल चाइजन बिसि बकारिया इनके अब न किसे बिसि मारि खाता दको क्रि थांगो बसि कक इनके सिंग तो डाइरेक्ट थालासिने शिलंगनि पुलिस बाजार दो गई राउना लेके संग शिलोंग नि बगई इनके संग ताबु रेस्टोरेंट हब फलेगा तांगा आसा हक न फाइन बाकी से मायो फितंग चलागे ना हिनै हैफिन और दाम से डायरेक्ट पुलिस बाजार थांगा बे कम खैन मानानो रेस्टोरेंट ओ took you out and showed you the city how'd you let somebody so pretty is what they said to me that's what they said to me well they told me I didn't stand a chance yeah face value had you at a glance yeah but nobody ever asked if you could dance yeah well only one who did that was somebody like me when you asked my name I panicked so out of my league and your body was so magnetic before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. तो गाइस नुमंग हना यांखो वाति सुवाई तंगो सो गाइस इन 3 गटा गाड़ी कामन पर सब फैका शिलंग पुलिस बाजार मेघालय हो गई ता थालायने होटेल डाइरेक्ट सिगां होटेल से नायतों नाङो नायदो बुसु बिर र इको सस्ता होटेल 1300 नि गसंगार हाफ फैलेका ग खनाति से कटाल होटेल थालायने बाबु तोरन तंगलायगना चलि दरब न तो तीन बजे सुना रहा हमारे नेक्स्ट वीडियो